Makuru aramutse agenda avugwa hirya no hino hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu bibyutse bimeze nabi cyane inyuma y'urugamba rumaze iminsi rugenda rubera hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, habarwanya ibinyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kuba bagenda bahura n'uruva gusenya nyuma y'ibitero by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba bagenda bagaba mu bice bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko tugiye kuba tugenda tubigarukaho. Magingo aya ngaya abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi bakaba barasenyaguye ndetse banakirwa neza hano mu misozi miremire y'Umurenge, dore ko baje kuba bagenda bakoresha ikiganiro n'abaturage b'abanyamurenge, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho n'ubutumwa babashije kuba bagenda baha aba baturage b'abanyamurenge. Ni mu gihe hano muri Minembwe ingabo z'abarundi nyuma y'uko zihageze zaje guhita zigenda zizamura amagambo menshi ku banyapolitike, mu gihe ikibazo cy'umutekano muke gikomeje gufata indi ntera mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu gace ka Minembwe. Haravugwa amakuru y'igitero cya drone cyagabwe ku ngabo z'umutwe wa M23 kiza kuba kigenda gihitana abatari bakeya hano ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni bimwe mu byatumye abaturage benshi bakomeza kuba bagenda barushaho kuba bagenda binangira imitima ndetse banibaza aho urugamba ruza kuba rugenda ruherera, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ibi bikaba bije nyuma y'aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe akomeje kuvugisha benshi nyuma y'amagambo yatangaje mu ruzinduko yagiriye Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byaratumye abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bacika ururondoko, bagenda bagira byinshi baza kuba bagenda batangaza. Amakuru aturuka muri kariya gace ka Rundu avuga ko mu ijoro ryo ku wa gatatu rishyira ku wa kane drone itaramenyekana inkomoko yayo yagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 ibasha guhitana abatari bakeya, nk'uko byaje kuba bigenda bitangazwa n'abaturage bakomeje kuba bagenda bavuga ko hagaragaye imirambo myinshi ndetse n'imodoka zatwaraga inkomere nyinshi ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Bidateye kabiri rero nyuma y'iyo mirwano yiriwe iba, abaturage batuye muri ibi bice cyane cyane hafi n'umujyi wa Minembwe babyutse cyane cyane bumva imbwirwaruhame z'abarwanyi b'aba Wazalendo ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda bababwira yuko basabwa kuba bajya mu ruhande rwa nyarwo, cyane cyane uruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bo bakomeje kuba bagenda babitagarizwa. Garutseho nyuma y'uko baje kuba bagenda bemeza yuko kuva bafata uduce ubu mu mujyi wongeye guhumeka kubw'imbaraga zikomeye z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe n'abaturage, Abawazalendo, abakorerabushake, ingabo z'abarundi ndetse n'abacashuro mu kurwanya abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ubu M23 zakurikiranywe kandi bamwe mu basirikare bazo bahise bitwa cyane ibikoresho byinshi bya gisirikare byasanzwe ku misozi hirya no hino hari defense z'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, kuko yacu yakomeje kuba igenda igaruka ibitangaza. Amakuru aturuka hariya muri kariya gace kandi akaba avuga ko uduce twongeye kwigarurirwa, harimo agace ka Kitavi, Mademu ndetse na Irundu. Havuzwe imirwano ikomeye hirya no hino
ku kibuga cy'indege cyari kiyobowe na FARDC ahagana saa saba za mu gitondo kuva ku munsi w'ejo, ariko ibintu byatuje ahagana saa munani ndetse na saa 12 za mu gitondo, kandi ikibuga cy'indege kiracyari mu maboko y'abarwanyi ba FARDC. Amakuru dukesha abari aho ku butaka yemeza ko M23 na Red Tabara yaba yahungiye mu gace ka Kawera. Aya makuru yemejwe kandi n'umuvugizi w'ingabo za Kongo muri Kivu y'Amajyepfo Wigani Mbonyi Kalonji. Byagombye kumenyekana ko kwigarurira Minembwe bikomeje kuba ingamba zikomeye ku ngabo za Kongo na guverinoma, ari nayo mpamvu guverinoma ndetse n'abarwanyi ba M23 babyifashishaga mu ntambara yo kuyitangaza amakuru no gukoresha ikoranabuhanga no kubeshya abaturage bose. Bakimara kuba bagera muri aka gace, kandi hakaba muri Minembwe abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagize icyo babwira abaturage. Bati turasaba abaturage bose bo muri ako gace gufatanya n'ingabo z'abayoboke ba FARDC kugira ngo habeho amahoro n'umutekano mu gace kose k'icyaro cya Minembwe. Icyitonderwa, abanyagihugu bose bababajwe ejo bundi ko itangazo rya FARDC rizasohoka mu minsi 2 cyangwa 3 ritangaza ifatwa rya komine yo mu cyaro cya Minembwe hose ndetse n'ikibuga cy'indege, dore ko kikiri mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byakomeje kuba bigenda bizamura imbamutima ya bamwe mu bashyigikiye umutwe wa M23 kuko byakomeje kuba bigenda bitangazwa n'impande zigiye zitandukanye, yaba ku ruhande rw'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe n'ubwo ibi ngibi babitangaje, abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma y'amagambo Perezida Felix Tshisekedi aherutse gutangaza, nabo mu burakari bwinshi bavuze ko bagiye kuba bagenda bakomeza, kandi ko aya magambo ngo ari mu bushotoranyi bwinshi cyane nk'uko bo bakomeje kuba bagenda babitangaza. Bamwe mu bakurikiranira hafi iby'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba bagenda batangaza ndetse banibaza ikintu kibi cyangwa se icyaba cyaratangajwe kitari ukuri kuri Perezida Antoine Felix Tshisekedi, dore ko yazaga kuba agenda avuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite gahunda yo kwigarurira umujyi wa Bukavu ndetse n'undi mujyi yose harimo n'uwa Goma. Ibi byaje kuba bigenda birakaza umuhuzabikorwa wa M23 ahita atangaza amagambo anemeza ko bagiye kwigarurira ibindi bice byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikirimo cyangwa se bikiri ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aho harimo Beni ndetse ngo n'ibindi bice byose, dore ko bo batangaza ko bazagera n'Ikishasa.